May Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po ang kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na rin mga regular balita ngayon Miyerkules, November 8, 2023. Big babalayang LTO Region 3, kareng memalen, makipagtransaksyon, kareng online fixers. Kabale na OFW king Israel, menenaya lang 19 hours bayo ma-rescue anyang minatakila reng Hamas militants. Orientation meeting para karing bayong barangay captains at SK chairpersons inumpisa na nening DILG. Big-time drug peddler king Ciudad San Fernando, arakap dering PIDEA king Cavite. At first, Cine Cayabe Festival, midawan niya king San Fernando. Miras kanong 19 oras, si milabas bayo la may rescue de Grace Prodigo Cabrera at Mary Prodigo. Rin pong may kapatid o OFW ang may kadanas king pamanatake na rin Hamas militants king Israel anyang October 7. Miligtas at atsune keti Pilipinas i Rodrigo dapot ing kayang kaputo la i Grace abo niya mong inulira. Paulo G. Santos ang ating report. Na nakanukalingwan ning overseas Filipino worker ay Mary Prodigo ing kayang denasan king bangsang Israel anyang manataki lareng Hamas militants anyang asyeti na ning Oktubre. Miras kanong 19 oras ing karelang penayan bayo la ma-rescue. Bistaman miligtas siya i Mary at asune ni keti Pilipinas abu niya mong niuli ing kayang kapatad ay Grace Rodrigo Cabrera ametong mo naman caregiver king Israel kalupa na. Tubula talagang iluilo ring mi kapatad a Rodrigo at may kapakesawa yung kapampangan ni Grace. He was murdered. Order rules, Amima, no? She's alive. She's alive? She's alive. Only my sister took the terrorist took. Kinwento ng Amerikang Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Floss, ing karelang mapait adenasan. Personal yang may kirame ing ambassador kareng pamilya ng Grace, keng apalit Pampanga anyang Martis November 7. Agpangkang Mary, minunaya pang mideklarang missing ing kayang kapatad at October 18 namo kanu anyang akumpermarang metong ya ini kareng a-recover na bangke base na rin keng fingerprint analysis. Base king datos ning Israeli government kapa iya i Grace kareng Pilipinong kumpirmadong mete king gera king Israel. Metong neman keni ing kabalentamong i Paul Vincent Castelvi at tao Uliana king syudad na ning San Fernando. There are 4 Filipinos that we know that have been murdered by Hamas operatives. There are 2 Filipinos that are still unaccounted for, which we are still trying to verify what is happening to them. You have to understand that there are a lot of remains, human remains, that it is because of the atrocities of the Hamas was difficult yet to identify. And this is work which is going on in Israel. And secondly, nobody was able to visit the hostages. Samantala, bistaman may nga kuya kanong suporta ing Israeli government kareng OFW asu Israel,
dapat kanung iuna pamurin ing karelang kaligtasan agpangkang Pampanga Vice Governor Lilia Pineda. Sabi niya, meron silang malaking support monthly or hindi natin alam kung hanggang kailan. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero sabi ng OWA, sila rin, wala pa silang details. Wala pa silang kung kano ang ibibigay. Pero siyempre meron. Kaya lang, siguro, hindi pa natin natatanong sa kanya. Basta ang sinasabi niya, magsusupport sila all the way. So, hindi natin alam kung hanggang kailan yung sinasabi nilang gano'n. Kailangan lang. Pero, ang maganda ang dapat dito, i-save mo na. Yung safety, di ba? Kasi, kahit supportahan niya, patay na Atine kanung gagawang takbang in provincial government na ning Pampanga bang aso pandeng kabalenta mong magobra Israel. Abisa ng muli keti. Well, kamukada rin ng Israeli government. Ginawa yung ordinance gov na for family, dinaning 300,000, 300,000. At saka papa-inventaryo ko lang rin family da rin, OFW na Kapampangan, na Tiyo Israel. Papa-inventaryo ko na lang, Bangkanita. Paksabihan na rin family na nung pwede nga kumbinsido kan to go home. Diba? So, ngini, papaikot ko lang ka rin, Kapitan. Ako yung kakayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kinumpirma ng Defense Secretary Gibot Teodoro at tutong Mica destabilization plot kontra king administrasyon ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dapat pengilangan ng pakibatan nung makanano ya kalalaming issue uling king panimana kano alayang kapupuntan ining masalese. Magbalik kay Paulo G. Santos. Kinumpirma ng Defense Secretary Gilbert Gibot Teodoro kareng media ang Mica destabilization plot kontra king administrasyon ng President Ferdinand Marcos Jr. Agpangking opisyal, mismong i-Armed Forces of the Philippines AFP Chief General Romeo Browner ing sinabi kaya tungkol kanini. Sinabi ni General Browner sa akin na ganito nga ang lumabas, no? Siya nagsabi sa akin. But I have full faith and confidence in General Browner. Eneman mimiyaliwa pang detalye Teodoro, dikil king may pornadang plano at para kaya yarine kanu ini aena dapat pisabyan pa. Kailan pa natin ko close to issue na to, sir? Close na yan. Close na yan eh. Especially in my case, no? May iba akong mga inaatindi. Etong mga to, it's not worth my time. Ano na lang ang panawagan natin, sir, sa mga senior officer, sa mga generals? Wala, bahala na sila. General Browner mag-handle niyan. Sir, in what merit? Bakit merong ganong alingasgas ng balita? Ano ba yung issue nila? Wala naman ako nung na issue sa akin eh. Wala akong naging klaro kung ano yung ugat nito. Wala. Basiking nilwala report ning Inquirer.net anyang November 5. Sinabi ng Browner king metong a command conference king Western Mindanao Mica destabilization plot laring mapilang retired army official. Tatagon da sana kanu ing kudeta anyang September 21. Pagmaragol na namang Browner ay misundo ini uling matibe la kapanwalan ding active members na ning military king kasalungsungan na administrasyon. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Makasadyaya kanuing Office of the Vice President ay imbestigahan ng Korte Suprema in pamaglipat 125 million pesos ang timong confidential funds king karelang opisina anyang 2022. Big file kasing petisyon kay Supreme Court ding grupo dareng legal experts anyang Martis, November 7, bang adwanan ay deklarayang unconstitutional ing milyaring fund transfer ibat king Office of the President papunta king opisina ng Vice President Sara Duterte. Adwanan na naman ding grupo Mica refund o ibalik lareng mesabing pera king National Treasury. Kabe naman kareng magpetisyon ni Attorney Christian Monso dametong kareng ginawa king 1987 Constitution Attorney Barry Gutierrez sa dating spokesperson ng dating VP Leni Robredo at ing ekonomistang Shelo Magno. Assalamualaikum. Madayaog mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat.
Malugod po naming tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Napakahalagang pagtuunan din natin ng pansin ang pagtugon ng mga mahalagang isyu ukol sa presyo ng mga bilihin na nakakaapekto sa ating mga mag-aaral at kanilang mga pamilya. Syukran. At abayan, hangking pa magbalik na ning balen at balita. Migbabalayang LTO Region 3 kareng memalen, makipagtransaksyon kareng online fixers. At quality steak at a very affordable price, maliyari ng Asali King the Beef Deli. Kayo mama ko, magbalik kayong balen at balita. Makatuto kayo pa rin kay Balen at Balita. Migbabalaya po ang Land Transportation Office Region 3 kareng memalen, makipagtransaksyon kareng online fixers. Metong abiktimada naman ding online fixer ing pera lang message king CLTV 36 News bang pabalo ing modus kareng aliwa at aiwasan dang maloko. Ay ni pag-report. Nung dati-rati kalat-kalat lamang kang kilwalder ang opisina na ng Land Transportation Office o LTO rang fixer, ngani kanu at nala naman kareng social media at online namu naman ng karelang modus operandi. Metong karela nga biktima yung pera lang message kang Facebook page na ng CLTV 36 News at sinabing inadwanan deng 4,000 pesos kapalit ng pamag-process na ng kayong driver's license. Dapat kayari ng pera larang pera, no kanong may kibat kayarang online fixer. Agbanking officer in charge na ng Land Transportation Office o LTO Region 3 New Registration Unit ay Bianca Cortez, kano dapat makipagtransaksyon deng memale na bisang kumang lisensya kareng tawo grupo a pakilalang mamie assistance kin driver's license application. Bukod tanging kareng opisina namu kanon ng LTO malyaring mag-apply para king lisensya. Yes po, kailangan po talagang pumunta sa LTO dahil kung ating iisipin sa student permit at saka sa driver's license, for example, meron po kayong picture doon. So if you transact with these online scammers, 'di ba? Isipin na lang natin paano
malalagay yung picture natin doon, 'di ba? So, doon pa lang mapapaisip ka na, legal ba ito? Parang hindi, 'di ba? Paliwanag na pang Cortez, ken mo kanong official Facebook page at website na ning LTO malyaring ko mang impormasyon tungkol ken proseso at transaction fee ken pa mag-apply lisensya. Pwede tayong tumingin doon sa mga verified pages ng LTO. Sa Facebook naman po, meron tayo nung check na blue, which means na verified account ka. You are a national agency na may social media presence. We also have our website, lto.gov.ph. Karen namang mumunta king LTO. Siguraduan kanong karempa ka uniforme mo at king kilog na namo ning opisina makipagtransaksyon. Bago po kayo pumasok sa mga opisina namin, I'm sure na maraming haharang sa inyo. Pero yun din po, bilang transacting public, dapat alam din natin na ang pinupuntahan natin is yung mismong opisina, hindi yung mga nag-o-offer ng mga faster service, kumbaga, sa labas pa lang. Makisabi naman ning LTO karem memale na i-report kanu tambing karela nung atin lang akasabing fixer. This is also a two-way street kasi magsisimula ito dun sa mga tao na nagsisik ng ganitong assistance. Hindi sila dadami or hindi sila nandyan in the first place kung walang naghahanap. Basic in Republic Act 9485 o ang Anti-Red Tape Act of 2007, malyari ang mamayarang 20,000 pesos hanggang 200,000 pesos at malyari pang makulong hanggang na mabanwa, hindi namang marakap a fixer. Kaya bay JM De Jesus, ako po yung kakain Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Makasadyan ng milansad, Inkanama Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP Regional Trade Fair. Marapating Trade Fair King Marky Mall, Angeles City magumpisa November 16 hanggang November 19. Agpangking Information Officer na ning DTI Region 3 ay Nerson Romero, miras na king 107 micro, small and medium enterprises ding Maccabe antimong exhibitors king aktibidad. Apin ila ring benepisyaryo na ning CARP o Ausandang Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Alam naman po natin sa farming, seasonal. So bilang programa po ng DTI at ng ibang ahensya ng gobyerno, so hinanapan sila natin ng paraan pa or ng ibang venture na business pa po para sa mga lean seasons nila. Meron naman po silang pagkakitaan at extra income na hindi lamang po galing doon sa kanilang pagsasaka. Yes. Siyempre sir, matutunghayan po natin dito unang-una yung agricultural products nga, yung mga prutas, gulay. Fresh. Yes ma'am, fresh food sila na makikita natin doon. At yung iba naman po, meron na pong processed foods, yan, yung mga nakate galapon, gano'n, ng mga pagkain. Meron din po tayong mga furnitures, mga handicrafts, mga housewares. At mayroon din tayong mga iba't iba pang produkto tulad ng mga yogurt, milk products, chocolates, mga ganun. So, sari-sari po ito. Hindi po siya limited lamang sa mga agricultural products, maging mga home-style decors, wearables, yan po, kasama po yan, kasali po lahat yan sa ating trade fair. Opo. Kabalen, na kailangan pang lumawot bang makatakman finest Australian beef. Makabuklat na kasi ing The Beef Deli king Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Para ka rin bisang mag 9-in o saling stay, kamalyaring iluto king bale, pwede ko pumunta king karelang shop Lunes hanggang Domingo, magumpisang 8 a.m. hanggang 10 p.m. Nung nanungan, ing malyaring salwan king The Beef Deli, pakibaluan tamo king report ng Liana Canilao. Attention, Kabalen meat lovers! May buklat na yung Steak Heaven Kenny Pampanga, kaya ayon na kailangang lumawot pa. Malyari na kung makatakman finest Australian beef without breaking the bank.
May buklat ne kasi ang The Beef Deli kang Barangay Dolores, City of San Fernando. May daw ning blessing na ning The Beef Deli San Fernando ngayon Miyerkules, November 8. Tinagong laki ni ring kapamilya, kakaluguran at business partners na ring branch owners are Vincent at Ruth Diato. Kwentuda rin may asawang Diato, aisipan na mag-franchise The Beef Deli kaya rin ang mengan kang Malolos branch na ning restaurant. Anyang try me for launching la para tangaliwadang kay kate putay para ka rin ikit kay mama nga nito na Mickey Bandi pa ba Mickey Bandi ka kay bata pirukit ang pamangan kay pepa try de manyaman niya ito pamangan kay bata onek time ito matukurin talaga sana ng venture para kay kitang kay bata sakto kan pa mag-umpisa magpa-franchise na. So, pauli na nini, may bay siya yung franchise 001 na ning The Beef Deli, yung Steak Heaven na ning Pampanga. Wala mo, from Australia to your plate. Kalo pa ang usual na daratang laki ni frozen la, na mabalo nung pilanong bulan, o pagka banuan na frozen, deta talagang kaya nila makateretang baka, kaya baila iserve kaya katang resto. Keng The Beef Deli, sigurado ka yung freshness and quality na rin karelang baka. Agpang keng franchisor ay Raymond Hernandez, yung president and CEO na ng The Beef Studio Incorporated. Meron tayong world-class, state-of-the-art facility na abattoir sa Marilao, Bulacan. Kung nasaan nandun yung kauna-unahan yung sa Pilipinas na integrated, nandun ng slaughterhouse, nandun ng meat cutting plant, blast freezers, cold storages, na sinisigurado namin yung karne ay na-handle siyang mabuti, no? Within controlled temperature. So, isa pa doon, lahat yan, galing yan sa Magalang, Pampanga, kaya hello mga taga Pampanga, no? Dahil ito ay ipinapaten dito sa Magalang, Pampanga, no? So, at paten with love and care yan, no? At nakita rin namin yung pagtanggap ng tao, ganoon din yung kung paano nila tinatangkilik yung aming produkto, no? Kasi hindi siya mura at hindi rin siya mahal, nasa gitna lang po siya. At kumakain ng tao ng mga steak na hindi po siya tinipid. At dahil tayo po yung source dito sa Pilipinas ng live cattle, Australian live cattle po, kaya po nakakapagbigay tayo ng mas mura po na steak at quality po na Australian meat. Bukod kang dine-in services na ng restaurant, malyari mo ring saling steak kanya, kalupa na ng T-bone, rib-eye, tomahawk at aliwa pa, para kang kayong home barbecue and steak nights. May ka-soft opening na in The Beef Deli San Fernando inyamila ba sa Domingo, at masanting kanuing meging feedback da ring customers. Alaking encounter na naman may satisfy kitang lasa na ning katang pamangan. First time dang takman, akit mo, mas well la kitang ginayad kita selida na affordable ya para kitang quality na ning baka nga ito. Malyaring bisita kayo ni atakman ng karelang pagmaragula pamangan, manibat 8 a.m. hanggang 10 p.m. Lunis hanggang Domingo. Kami pong kaya betang Kapampangan, pong kingalwa lugar, try po bayan pong asubok, atakman itang aman man tambakang fresh na manibat keng Australia. Aliwala po lasa, ketang presyong affordable niya po, kaya po masakit kayo busa. Dalawin niyo po ang Beef Deli dito po sa Dolores, San Fernando, Pampanga, at matikman po ang aming Australian quality steaks po na hindi naman po nagbe-break ng bank, no, ng inyong bulsa. At siguraduhin namin na maganda pong experience nyo. Hindi naman din siya fast food, pero of course we need to wait because this is a steak. Pero susiguraduhin namin that you will have an enjoyable experience here po. So, di ka po, tuloy na po sila sa The Beef Deli po. Ako, ingke kayong talasuyo. Liya na Kanilaw, ating pusong makabalin. Ang tabayanan, king pa magbalik na ning balen at balita. Japanese investors king China, posible lang lumipat kay Pilipinas, agpang kang Regis Romero II.
Makatuto kayo pa rin kay Balen at Balita. Ini po, good news po niya kareng film enthusiast. Uling maganap ya po ing first Cine Cayabe Festival amidawon kay syudad ning San Fernando. Para po kayong karagdagang detalye, Cayabe tayo live mag-report iba't king Heroes Hall JM De Jesus. JM, nano ba ing criteria nino ring malyaring makyabe kening film festival ID? Ating Jem, maya pa bengi na ngeni masigla na kening Heroes Hall at alinawan kay mo ngening mismong bengi ngayon ni award na nila. Itang mamanyambut ang pagperetang aliwapang awardees kening mumunang Cine Cayabe Film Festival 2023. All right. Nino nga ding mekyabe from where la schools na ba estudyante la ba ring mekyabe kening film festival ay ne at nano yung tema na nung atin yaman JM. Yes, ating Jen, open niya yung kompetisyon kening short film festival tamo kening Cine Cayabe 2023 karing ega na ganang amateur filmmaker sa Fernandino. Ngeni naman na ikitamo kay rakla naman kareta mekyabe halos sa estudyante lang nga na karing miyayaliwang eskwela kening syudad. Anya naman ngeni, aksabi tayo ang chairman ng Cine Cayabe 2023 ay Mr. JR. At tagpang kaya, ang tema ngening banwa is dudurot kitang human rights. Ne? At atin lang limang kategorya ape palualban kanita itong sundan dareta mikyabe mo muna itang anti-cyberbullying, doon itang safe space impact, kay ba't itang anti-discrimination, kaya bayan naman itang anti-violence against women and children, at tauli itang online sexual abuse or exploitation of children. Pero nanuwari objective na ning city government ne taisipan dang Mika Film Festival kening syudad San Fernando. JM. Ilang inclusivity ing paglabanan ng City of San Fernando Local Government Unit, burida kano din ang lamang oportunidad ding egan na ganang filmmaker sa Fernandino uling maluwat na kanong alibidi din na atensyon. Anya naman ngayon ginamit din ining platform ay ining filmmaking pangkanita kano adyang mag-produce ng films talaga mabubuklat la naman na isipan karetang social issue sa dapat din ang tamong atensyon kening society tamo ating dyan. O nano naman yung reaksyon da ring deng estudyante deng mahilig gagawang films ne uling mika makanining pamikatagon mika oportunidad banta showcase damo naman yung karelang talento king filmmaking. JM. Ikitaran din mamagdatang la makapiblas at talaga no pangalagwang pampangasanting din kaya katamong participantes kening Cine Cabalen Cine Cayabe 2023. At tagpa naman karela masaya ala uling din na lang oportunidad. Uling ala masyadong platform sa pangantinita, apakit dala rin karela nga iisip storya. At ini mo naman kano gewa ding kingwa ding oportunidad din pankanita damdaman ampong ipakit pa ing karela nga pamag-obserba na dapat din ang atensyon karing problema tamo kening syudad ating dyan. At this point, atin na bang may announce menyambo JM? Ngayon panahon na ini ating Jen, announce na nila retang special awardees tamo at pangabagya, announce na nila retang best picture, first runner-up ang second runner-up. Kasi ating Jen, manikwala ang 30,000 retang mapiling best film, 20,000 naman para karetang first runner-up and 10,000 naman para ketang second runner-up. At tagpang naman ketang chairman tamo naman kening Cine Cayabe 2023 ay Sir JR, next year kano mas maragol at bukulat deking buong probinsya na ni Pampanga at naalawin din nung amateur ang pong dinandan ng kategorya mo naman karetang professional filmmakers ating dyan. Oy, masanting niyang balita yan at congratulations, pakibaluan tala po na nung nino ring may nyambut at i-post tala po rin kaya katamong social media pages. Tumutok kayo mo po king CLTV. Dakala salamat kaya kang report live po king Heroes Hall JM De Jesus. Muntatamo po kareng aliwang balita, maragol kano ing potensyal alumipat laketi Pilipinas. Deng Japanese investors sa Chungking China, kaya rin na ning pamagbisita ng Japan Prime Minister Fumio Kishida king bangsa niya November 3 to 4. Ang pangking former special envoy to Japan ay Dr. Regis Romero II, malyaring maging resulta ya inining development king geopolitics nung nuka rin mikakampi-kampila reng superpower nations.
Dapat kanong misamas na ing foreign investment policy na ning Pilipinas, bang lakwas dong ayamuyot deng Japanese investors ang magdatu na keti. Nakamasanting kayong pamagbisitang Prime Minister Kishida, itang commitment na ning Japanese kaya katamo because dakala Japanese firm mamakola king China. Bakit uling ikagyera king Ukraine? So there is a conflict of interest. Kaya lang hindi po pupunta kay katamo, pupunta la Vietnam, pupunta la kanya kailangan entice nila. That's the reason why President Bongbong Marcos Burina muntala kay katamo rin kanya. Halos binago tala rin kay katamong requirements for industries to come in. Pinirmayang Memorandum of Agreement ng Department of Trade and Industry kambering aliwang stakeholders para king Bamboo Industry Development Project king Candelaria, Zambales. Agpang kang DTI Zambales Provincial Director Enrique Tacbad, proyekto ni inining Zambales Bamboo Industry Development Council barong adinan kabiyayan ding Memalen. Mira sa king 4 million pesos sa pondo ing magamit para king bamboo processing facility, bamboo nursery and propagation, bamboo ecotourism, ampong bamboo learning site king barangay Pinagrealan. Umpisa de ing pamanalakad king proyekto king first quarter na ning 2024 kasabi ning pamamia training kareng mga wayan. Metong a big-time drug dealer at atlo na pang kayabe ring merakap king entrapment operation na ning Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA king Dasmariñas, Cavite na bengi puya November 7. Ang pangking PDEA Region 3 maluwat daning babanten in drug peddler a metong kareng tutugtog bulto-bultong shabu king syudad ning San Fernando, Pampanga. Base kanu king original plan na ning PDEA Region 3, ikasare dapat keni San Fernando ing entrapment operation, dapat may kisabi ang suspect amikit na lamo king Cavite. Bekwa ka ning suspect ning 500 grams ning shabu, amikyalaga kanong maygit 3.4 million pesos. Midalo malang kasong violation king Section 5 na ning Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act reng merakap apat a katawo. Local Government o DILG king pamagdown orientation at meeting para kareng barangay captains at SK chairpersons. King Syudad San Fernando, Pampanga, tinagon na ring mi-elect bayong opisyal king orientation mi-organisa king Youth Development Building Civic Center inyang Lunes, November 6. Api sabi na king pamikatagon ning mialiwang topic ang timoing legal basis ni king election at assumption of office. Makanyan mo naman ding initial steps sa dapat danggawan ding opisyal kaluklok na king karelang katungkulan. Agpangking DILG CSFP magumpisa yung turnover activities maribat November 13 hanggang November 18. Mika oath-taking ceremony naman king syudad king November 20. Atin mo namang mandatory training para kareng SK maribat November 8 hanggang 10. Pag-anakana po ning DILG, metong yang ground king disqualification na ning metong nga SK official ing kayang failure na mag-attend king mesabing mandatory training. Makabase ya ini king RA 10742 o SK Reform Act of 2015. Pauli na nini, abisuhan dala ring proclaimed SK chairpersons at members ang makipag-coordinate karing karelang local youth development at DILG field officers. Aben rin ding mga regula balitang kinalap ng kakatamong news team, king lagyo na po ning mabilog a CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kayong talasuyoy Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.
News.